kwiza kwa Zuluboy kwa jipembuza vinani pembe kukanana kutimbana pamalira tupajoni kwizira mwa Zuluboy. Mama mama lemesalamu kama voti muvotenge vantu vamahala nokuti vatenge wakava maboza tapesa 5000 kweli kutuza kula 100 chakusauzana cha kya hii jala susa kumarani jala susa ayina musana mbuya nguni mbune kumbuka ngapa mbuya nguni amesino ngupati ngwisa mbuya mbuya nguma uno ni ofu mbuya nguni kumbuya so ni mina kupata na kumbuya mlo kwenda kulaila na mbuya nguni simesa ngupatira hapa so nguti nguti kwa mnyane mbuta kwa mnyane pale jo kwa kwa so shika kwa uno ni ofu kwa mbuya nguni una mwenda na sulta ndio bado 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 roseli kulije mwenda usanili kwa gani so mbuya nguni kunguza kwa mnyane na basi na yote kutoka mnyane mli ofu tu nyana maya na ofu mwini zimbire kangana kanisa zake zizi okay rutaningi rutaningi namkumana na mnyane basi na wewe nayoe kasema chenjea tena rutaningi unanyaka nokhago banyumbasha mwedele yingu nokhago banyumbasha ivo kuinga manya upende avishima yes ise tikunjoya naye Zuluboy kumalavi komete vakumutemwa kuma YouTube ku TikTok wakusangika ku Facebook ku WhatsApp kamba njani bajani mnangenge jalo manja na munhu akuyakale mwena gogo manja jirani ndimwe kwa Kalambuni na mkwange mani kuila kale kwa Kalambuni ndemba isi ndemba za shida sokoni mafuka nazo mafuka na viji bashikane banyimo khabo yayo ndala mowa uoteleza mowa na kwezo wekuko kutanga wakwanga ukamwa mowa uko kwezi mkumanya mpono ndodo shibwe kumanya ine kumanya utelezera kwa mowa uko kwezi kwe muri makola kwene mtu simakola bali isi shiri makola muntu olwapa off no khaba yakiliba tele kuinga manje na umeja ndomboni so ibwe magama ya kukuru mukumanya kuti kuchibwezi ibwe manya wana kumpela ngaposo kuti watu kubwezi that's mukumbangane mpakandela ngumbakhaleke kuba nyumba kweno khaba nyumba chadele kamwendo mjini so munyumba muno kulekala ninga yaye bakuli awo kuleka kwene kuzwa chitemwa za mukumpira ninga yaye awonpasa yaye ndrando chakuka kushireka ndana awonpasa yaye chitemwa chake soma chozo kuchonaso yaye kwa ine mwangonera kuli nyumba kuti pala mwana lume mumpange ndera kuti palipose pala wafuma pano mbayo mkuti yaye wota kushibwezi vantu vaniphalira mwakuti kuendera va vantu ivo vumpwetekese ninga vivo ivo nivumuna ninga banjalini chakuti mmanya kuti muntu wakukondwera yaye pala imwe mukhala makola mnyumba mwini palipose iwo vatinge vantu vakhala makola kuti tinangisi vakuisa nantu vanzini zizo mudandaulapo izo ndizo wakizanga nazo solo mwana lume wakatamuona wachezangana wakuti vakuteta mwanalume tikumuganda yani mwanalume tikulekanga kwa indenge umwagaendera ezilongi mkumana kuti uko waluta uko waizengeso nyumba chakula kundilekera imwe khaninga wako pala mumugadeni mumphalirani munangeke banjalini icho nimphalireni munangeke banjalini niwe wakutingayoya pakaine kwa mukubulika kwani wakumugulika mubisuke muntu mwini noti pala wafuma upo muzayapendeza kuyambana naye mashelo wasakumshikilaniso nakuta kwanyake kuti wakamasukenge makolo kuti imwe wako mukhalira kakuyambana pena yanyengo ofe mkuleka kwene mawingu matenenyo iske kulekeni waka hivi anyway ine nafumanga huko kushopu huko niko nikuita hapa soko so tuona nini nangona kujala mwa kujula kwenda mwingiza nite awa kuwage kutibanyake hapa wali makola ya yodi naonewa ndaonga kubaguza kwino at least mtima wa kilabo so ndaonga kuti wa kilabo mkalinga kana kwa ise tukumkumbira nakavose mbanja mwino noto tumawanu mkalegezo vakuyambana yamba kwa makola ya tukondweranga kuti kuzilanga pano mcheza namwe afu mwino nabazo sakana mlamu mwakuti zila vukusangazikana nadi tu so hapa mbeno okay ndio makola atazampeka zanzanyaki amusa kumpeka zanzanyaki hapa nani ni bachimbira ni nite kumashopo
kupanda jali hapa nyengo ikumaya so mbadili titata Christmas mkumaya ni Christmas ya bwana mwanyi tumakozeka mbuni wali yali kweti yola sana ya manyangale kaya hapano inja kuti deile Christmas Bwana nyama, bajoni bwana. Tena. Okay, aonga.